uyampawarisha umoya ingcwele akahambi yedwa bathandekayo. Ithi iBhayibheli nxa ethe wehla uyawehla namandla akhe, uhamba namandla, uzophuma usemandleni ngalamnyama after kushunyayeliwe. Ayona inkonzo eqhelile le, ayona inkonzo yokujwayelwa. Kufuneka wazi uba lena kufuneka ungene ngesiqhelo, kufuneka futhi ukungena kwakho apha ungafani nomuntu ongekho apha. Sizothini bathandekayo? Sizokonekta. Asala zokonekta ecaweni, sizokonekta kumoya, umoya ngcwele kuThixo. Masifunde-ke izwi lokunamkela bathandekayo. Ngizophakamisa umshumayeli egameni likaYesu Kristu, incwadi kaMaroma 15. Ngifuna nje ukunifundele kundikhoyo 15 verse 13, 15 verse 13, Romans 15 verse 13. Unifundele nje kundikhoyo. Incwadi yaMaroma 15 verse 13. Lilizwi lokwamkela apha kwinkonzo yobunzulu bukaMoya Ingcwele. Xa siqala nje, we know abanye basezindleleni, kodwa ilizwi lokwamkela abantu sele ulapha. Siyakwamkela lelizwi. Funda ke. Safunda incwadi yaMaroma. Yes. Chapter 15 verse number 30. Yes. Inhloko ndaba ithi uKristu umzekelo wokungazikholisi. Verse 13. Verse number 13. Wanga ke uThixo umthombo wethemba angathi ngokukholwa kwenu anivuyise kakhulu, aniphe uxolo ukuze ithemba lenu lo mthombo wethemba anganipha ntoni? Uvuyo noxolo. Malibonke igama likaYesu. Qhubeleka. ukuze ithemba lenu liye lisanda ngokwanda. Ukuze ithemba lenu liye lisanda ngokwanda Ngamandla omoya wengcwele. Elithemba lenu landiswe into bathandekayo. Ndithi ithemba lenu landiswe intoni? Nothi ngumfundisi landiswe intoni ithemba lakho xa uphuma apha? Phuma ugcwaliswe ithemba ngamandla kabani? Phuma ugcwele intoni? Ithemba ngamandla kabani? Umoya ingcwele bakaligcwalise ngamandla, nivukelwe uvuke ithemba. Athi noba besejalisile uSathane ngokwenza into ezingabhadlanga ebudeni baleveki, kodwa uphume ugcwele ithemba, ugcwaliswe ngamandla kaMoya Ingcwele avusa ithemba. Ngoba amandla kaMoya Ingcwele avusa abantu abathandekayo. Sebekuhlebile amandla kaMoya Ingcwele avusa ntoni? Nxa ugcwele uMoya Ingcwele ugcwele ukuba kuvuka amandla ethemba. Noba ufumana kamsebenzi uphuma apha ugcwele ithemba lokuba ngawe uMoya Ingcwele ngiyawufumana. Uphuma apha ugcwele into abathandekayo ngamandla kabani? Ngithi uMoya Ingcwele makagcwalisa amandla livuka ithemba. Noba ukhanye uze akudown spiritually, gcwala amandla. Umoya Ingcwele makagcwalise. Sitho wena kuwe, nitsho nakuwe, gcwala ngamandla avusa ithemba. Hallelujah. Noba wabhujelwa ngabazali uqala unyaka, kodwa phuma apha bengabaphila befile because amandla kaMoya Ingcwele agcwalisa ithemba elibuyisa izinto zingekho bengazikhona. Makakugcwalisa amandla kaMoya Ingcwele, phuma apha ukhaphukhaphu. Ithetha phezu kwentloko yakho. Ungakashunyayelwa nje, gcwala ngamandla lithi lizawizwi likaThixo, khamisa ngethemba uzodla. Izwi gcwala ithemba. Okokuba ii-breakthroughs zakho zilapha. Kunenkonzo yobunzulu bukaMoya Ingcwele gcwaliswa uMoya Ingcwele
Fusiteba, Nebuchadnezzar Fusiteba, which is the need up. I am going nowhere. The grand, oh Satalia, the grand way. Nobody can get to Fundine with confidence. But this one, in the name of Jesus. The man that I'm